إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أنزلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يهلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جناتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما تحيط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في الأرض فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat muslim rahman yang dimuliakan Allah. Seperti biasanya kami akan menyampaikan beberapa informasi antara laporan mengenai keuangan Masjid Rahman dan renovasi Masjid Rahman periode tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2003 sebagai berikut. Untuk Masjid Baitur Rahman saldo awal sebesar Rp2.860.086. Infak Jumat lalu Rp4.335.000. Jumlah uang kas menjadi Rp7.295.086. Adapun pengeluaran untuk kegiatan peribadatan dan pengajian Rp2.950.000. Untuk kebersihan Rp400.000. Untuk amal kematian Rp150.000 dan untuk ATK Rp100.000. Jumlah pengeluaran Rp3.600.000. Saldo akhir kas sebesar Rp3.695.086. Selanjutnya laporan keuangan renovasi Masjid Rahman tanggal 4 sampai tanggal 10 Maret sebagai berikut. Saldo awal sebesar Rp25.948.085. Penerimaan atas nama Ibu Yeni Kusmayanti Rp2.000. Atas nama Bapak Epri John Erik Rp5 juta. Atas nama Bapak Selamat Wahyudi Rp400.000. Rizky Mailansari Rp1.500.000. Atas nama Bapak Suhud Purnama Agung Rp2.500.000. Atas nama Rani Windiardi Rp500.000 dan pembinaan buku Rp10 juta. Jumlah penerimaan Rp20.100.000. Uang kas menjadi Rp46.048.665. Adapun pengeluaran untuk upah tukang Rp17.250.000. Untuk konsumsi tukang Rp2 juta. Upah tukang marmer Rp10 juta. Pembelian kusen pintu 2 buah Rp2.006.500 dan pembelian pasir kasar Rp500. Pengeluaran Rp31.756.500. Saldo akhir kas ada sebesar Rp14.292.365. Selanjutnya ada juga kita penerimaan atas nama Ibu Sri Erawati Rp100.000. Atas nama Ibu Wiwit Suswati Rp100.000. Atas nama Ermina Amalia Rp1 juta. Atas nama Bapak Abdus Samad Demsa Safar Rp250.000. Rp250.000. Atas nama Bapak Surahmat Rp150.000 dan atas nama Mayor Jenderal Mujahidin Rp2.200.000. Jumlah penerimaan Rp2.800.000. Demikianlah penerimaan infak dan sedekah dari tanggal 4 Maret sampai dengan 10 Maret 2003. Atas infak dan sedekahnya kami ucapkan terima kasih. Marilah kita melakukan pada Bapak Israel infak sedekah untuk Masjid Rahman, selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala usahanya, bagi yang telah wafat di lapang kuburnya dan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Taala, bagi yang sakit segera disembuhkan. Untuk itu marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sebentar lagi pada saat ini kita akan segera mulai. Ada pun yang tidak selaku khatib dan imam salat pagi ini adalah Bapak Ustadz Iqbal Harun LC, beliau tengah kita. Terima kasih asliannya. Marilah kita merapatkan dan mengisi saf-saf yang masih kosong di tengah-tengah masjid kita ini. Demikianlah wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Ikhwatal iman yang muliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang penuh dengan segala kebaikan, yang terus memberikan kebaikan kepada manusia sesuai dengan iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjadikan dari sekian banyak pilihan, maka Allah memilihkan kita untuk dijadikan sebagai manusia. Sementara manusia adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, Allah jadikan dan Allah muliakan mereka. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sungguh aku telah memuliakan anak manusia dan aku izinkan mereka hidup di atas permukaan bumi ini, dan aku berikan rizki yang terbaik untuk mereka. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia, pemberian dan kebaikan yang kita pergunakan kesemuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun boleh berharap, maka mudah-mudahan semuanya membuahkan ridha dan surga dari Allah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus teruntai Allah berikan, Allah cucurkan, Allah curahkan kepada baginda Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kalau menurut survei tidak ada di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, manusia yang namanya yang disebut tiap detik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini menunjukkan bahwa Allah membuktikan janji Allah kepada beliau, wa rafa'na laka dzikrak, bahwa wahai Muhammad, sungguh aku akan meninggikan derajatmu dengan cara namamu kumuliakan. Li'annahu satuhmadu uqbah, sebagaimana pesan Sayyidina Jibril alaihissalam kepada ibunda Aminah manakala beliau pada hari-hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Aminah, namakanlah anak yang akan kau lahirkan ini sebagai Muhammad, karena Muhammad artinya orang yang terpuji, dan kelak dia akan terpuji dari setiap aspek yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau yang rela mereka meninggalkan kekayaan, meninggalkan kejayaan, meninggalkan tampuk pimpinan, meninggalkan apapun, semuanya diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada Islam, dan adalah untuk kebaikan umat. Dan mudah-mudahan juga salawat dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para tabi'in, kepada umat, dan masuklah kita dalamnya. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, wa nahnu fi syahri Sya'ban, bahwa pada hari ini kita sudah melewati pertengahan Sya'ban, yang artinya Ramadan sudah semakin dekat. Maka kita bermohon kepada Allah yang bersisa daripada Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah terus berikan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan di mana kita diizinkan untuk mereguk kenikmatan, kebaikan, rahmat, anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, Ramadan merupakan hadiah. Ramadan merupakan satu pemberian di mana setiap sisi dari Ramadan itu menunjukkan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beruntunglah orang-orang yang mempergunakannya, dan rugilah orang-orang yang menyia-nyiakannya. Maka jangan sampai ketika Ramadan datang kita dalam kondisi tidak siap. Maka Allah telah menyediakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sya'ban di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai pintu gerbang menuju Ramadan. Maka tidak ada bulan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat, tidak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Itu artinya bahwa bulan ini beliau
betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka kalau Rasulullah, manusia yang sudah ma'sum itu seperti itu, berarti kita sebagai hamba, sebagai umat yang masih jauh dari kata cukup untuk mencontoh Rasulullah, maka kita pun contoh kebaikan-kebaikan beliau. Kita butuh persiapan-persiapan supaya kita mendapatkan kesiapan mental, fisik, ruhaniyah maupun apapun itu. Maka kata ulama, ada beberapa hal yang perlu kita persiapan untuk menghadap Ramadan. Yang pertama, isti'dad ilmi. Yang pertama, kita mempersiapkan ilmu. Karena sesungguhnya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dikatakan dalam matan Zubat, dinyatakan bahwa siapapun yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya akan tertolak. Ataupun kalau diterima Allah, maka ini merupakan amalan yang kurang maksimal. Maka kita sebagai hamba, kita berharap kepada Allah apapun yang kita lakukan, jauh dari kata tertolak, jauh dari kata amalan kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kita butuh persiapan-persiapan ilmu. Dikatakan Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu bahwa hukum dalam hukum syariat sangat bergantung dengan bagaimana hukum asal yang akan kita lakukan. Manakala hukum salat wajib, maka belajar tentang salat hukumnya wajib. Maka tentang zakat wajib, maka belajar ilmu tentang zakat hukumnya wajib. Maka ketika berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, maka menuntut ilmu tentang Ramadan juga hukumnya wajib. Mana yang syaratnya, mana yang disebut sebagai rukun, maka syarat mana syarat sahnya, mana syarat diterimanya, mana yang membatalkannya. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Ramadan masuk kita hanya berlapar-lapar saja, kemudian menghabiskan semuanya dengan kesia-siaan. Maka dibutuhkan ilmu, karena sesungguhnya ilmu dibutuhkan pada perkara dunia dan akhirat. Betapa banyak orang berpuasa hanya sekadar puasa, hanya menahan lapar tapi tak pasang niat misalnya. Kemudian ketika ditanya bagaimana makna niat, mereka tak paham. Apa arti niat, mereka tidak tahu. Apa syarat dan rukun niat, mereka tidak paham. Maka di antara kita berkewajiban masing-masing, karena berpuasa di bulan Ramadan merupakan amal ibadah yang hukumnya wajib atau fardu ain. Maka belajar ilmu tentang puasa pada bulan Ramadan, artinya berkaitan dengan puasa yang wajib, maka hukumnya wajib. Maka ikhwan dimuliakan Allah, selanjutnya ilmu tentang Ramadan, kita belajar tentang fadilah-fadilah Ramadan. Maka kita bersyukur ikhwah, manakala kita tahu akan kebaikan sesuatu, maka kita akan manfaatkan sesuatu tersebut. Batu permata di mata ahlinya dia akan mempergunakannya, kemudian dia akan menghargainya, dia akan menyikapinya dengan baik. Tapi batu permata di mata anak kecil dianggapnya hanya sebagai mainan semata-mata. Batu permata di mata orang-orang biasa dia hanya akan anggap sebagai tidak ada beda dengan permata, dengan emas, dengan beling atau apapun yang dibentuk seperti itu. Artinya apa? Ramadan, jikalau kita tidak belajar tentang fadilah Ramadan, maka kita akan menganggap Ramadan hanya pada malam harinya atau pada imsaknya kita memasang niat puasa, kita berlapar-lapar, kemudian ketika petangnya kita berbuka dengan makan sebanyak-banyaknya. Ketika tarawih hanya sekadar tarawih, kemudian setelah itu pulang. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan melalui Ramadan adalah orang yang mengenal apa kelebihan-kelebihan Ramadan. Maka tugas kita sebagai hamba, ketika kita ingin menjadikan Ramadan betul-betul sarana bagi kita untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, mari Al-Faqir mewasiatkan diri saya dan kita semua, kita belajar lagi, mengulangi dari dasar, mengulangi dari awal. Jangan sampai amal ibadah kita hanya turut-turutan, hanya tengok-tengok, hanya dengar-dengar, hanya katanya-katanya. Maka ketika seseorang belajar dengan betul-betul, maka dia akan mendapatkan hasilnya maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isti'dad jismi atau badani, bahwa orang sangat butuh dengan persiapan fisiknya. Karena Ramadan 30 hari 30 malam kita dipersilahkan Allah untuk meregu kenikmatan Ramadan, bahwa pada malamnya kita bangun,
kemudian pada siangnya kita bekerja, membutuhkan stamina yang amat sangat luar biasa. Maka diriwayatkan ikhwah dimuliakan Allah, ada orang menyatakan bahwa pada zaman dahulu para sahabat, para tabi'in, salafun as-salih, ketika khususnya di kota Mekah, mereka salat tarawih, tiap selesai tarawih 2 rakaat mereka bertawaf. Setelah itu mereka melanjutkan menghatapkan Quran, terus seperti itu. Kemudian ahli Madinah mencontoh, kalau ternyata orang-orang di Mekah mereka bisa tawaf setelah salat 2 rakaat, maka kita akan gantikan tawafnya dengan salat 2 rakaat. Maka muncul ijtihad ahli Madinah bahwa salat tarawih di Madinah zaman dahulu itu 36 rakaat. Ternyata ini kemudian dicontoh oleh orang-orang Hadramaut. Kalau mereka solat di sana bisa berlipat-lipat pahalanya, kalau kita tidak termasuk Masjidil Haram Mekah dan Madinah maupun di Palestina di Masjid Aqsa, maka mereka akhirnya di Hadramaut melaksanakan salat tarawih sampai 100 rakaat. Dalam setiap malam mereka hatamkan minimal 8 juz. Ikhwah dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa Ramadan bagi orang-orang yang faham adalah waktu yang sangat berharga, waktu-waktu emas. Mereka tidak mau menghabiskan malam-malam di bulan Ramadan hanya sekedar menghabiskannya di kafe-kafe atau nongkrong-nongkrong, atau hanya duduk bersenda gurau, atau hanya sekedar duduk-duduk yang kosong biasa. Mereka tidak sekedar menghabiskan di depan televisi atau di depan HP-nya masing-masing, tapi mereka menghabiskan di depan kitabullah, bertalaqi, mereka beriktikaf, mengharapkan pahala pandangan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apakah mereka kemudian siang tidak bekerja? Mereka sama seperti kita. Kalau kita di sini kita duduk di kantor dengan tempat ber-AC, di Hadramaut, di Mekah, Madinah sebagian besar ada yang jadi petani, ada yang bekerja kasar, bahkan lebih kasar dari kita pekerjaannya. Artinya ternyata bahwa Ramadan bagi orang yang paham, siang yang terik tak menjadi penghalang, kemudian malam yang dingin tak akan menjadi melenakan. Intinya mereka menjadikan Ramadan sebagai ajang mendapatkan hal yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, isti'dad mali. Dibutuhkan bahwa kita kesiapan secara finansial. Kita faham bahwa orang yang melakukan kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang melakukan kebaikan mendapatkan 10 balasan Allah, dilipatkan menjadi 100, 700, dan Allah lipatkan sekehendak hati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bulan Ramadan yang amat sangat hebatnya adalah bahwa satu amalan sunnah dihitung 1 fardu oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 fardu dilipat gandakan menjadi 70 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bahwa 1 salat zuhur pada hari Sabtu tidak akan bisa digantikan dengan 100 rakaat salat sunnah biasa. Artinya apa? 100 rakaat salat sunnah tidak akan pernah bisa menggantikan salat yang wajib. Bayangkan ternyata dengan kebaikan Allah di bulan Ramadan, amalan 1 sunnah dihitung di mata Allah dengan balasan fardu. Artinya itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan ikhwah dimuliakan Allah, 1 kelebihan secara finansial. Kita atur bagaimana finansial kita, karena kita manfaatkan bahwa itu untuk bersedekah, memberikan kebaikan, memberikan makanan kepada untuk orang yang berpuasa. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau bisyiqqi tamrah, walaupun ada 1 butir kurma, engkau bagi menjadi 2, 1 dimakan untukmu, sebelahnya engkau berikan pada yang lain, maka engkau mendapatkan ganjaran orang-orang yang berikan pahala makan kepada orang yang bersedekah, orang-orang yang berpuasa. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar sebagian besar di antara umat muslimin kemudian mereka mengkhususkan waktu ini untuk membayar zakat mal, untuk membayar zakat harta benda mereka. Mereka khususkan di bulan ini untuk memberikan sedekah yang lebih kepada yang membutuhkan, demi mengharap kebaikan-kebaikan Allah berikan pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kita butuhkan isti'dad ruhi, persiapan secara ruhaniyah. Apa maknanya? Dan kita di bulan Sya'ban telah Allah berikan waktu untuk mempersiapkan secara ruhaniyah kita. Dipersilahkan kita pada bulan Rajab memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dipersilahkan pada bulan Sya'ban diperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena bulan ini adalah bulan di mana diturunkan perintah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan dengan memperbanyak salawat, maka kriteria, karakter, sifat-sifat Rasulullah itu membayang, membekas dalam diri kita, sehingga ruhaniyah kita semakin siap untuk menghadapi pada bulan Ramadan. Maka ikhwah dimuliakan Allah, selanjutnya adalah mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang Allah persilahkan untuk masuk pada bulan Ramadan. Ikhwah dimuliakan Allah, tak terhitung banyaknya, ada 1, 2, 3 orang meninggal berapa hari kebelakangan ini. Ini artinya bahwa ada orang-orang yang Allah izinkan masuk bulan Ramadan, tapi mereka menghabiskannya dengan kesia-siaan semata-mata. Tapi betapa banyak ada orang-orang rindu dengan bulan Ramadan, ternyata Allah sampaikan waktunya hanya di bulan Sya'ban. Pengalaman Al-Faqir, bahwa pernah ada teman kami, ternyata Allah takdirkan sehari sebelum Ramadan Allah ambil nyawanya. Allah putuskan bahwa keputusannya bahwa dia termasuk orang-orang yang belum dikehendaki masuk pada bulan Ramadan. Maka kita berharap Allahumma ballighna Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita masuk pada bulan Ramadan. Mengapa ya ikhwan? Karena sesungguhnya Ramadan, kalau kita bicara tentang matematika amal, maka kita amat sangat berharap kepada bulan Ramadan. Walaupun amal bukan hal yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, tetapi rahmat Allah tak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bermunajat, yang mujahadah, yang sungguh-sungguh dengan cara menunjukkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan segala sesuatunya dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ikhwan, umat akhir zaman seperti kita ini, umurnya pendek, amalnya sedikit, umurnya sangat terbatas, kekuatannya amat sangat terbatas, tapi bentuk kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, maka Allah lipat gandakan amal kita. Wabil khusus pada bulan Ramadan Allah lipatkan berlipat-lipat. Maka jangan sampai kita kelewatan dengan kesempatan yang emas ini. Allah amat sangat sayang kepada kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah amat sangat memberikan kasih sayang kepada umat yang beriman kepadanya. Maka mari kita hargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya menghargai pemberian orang-orang yang kita cintai. Kita simpan fotonya, kita bingkai, kita pasang, kita pajang di tempat yang sangat tinggi. Kita akan bangga-banggakan. Ini foto dari siapa? Oh, ini foto Pak Presiden. Ini foto Pak Gubernur. Ini foto idola saya. Ini adalah foto artis kesayangan saya. Dia memberikan hadiah, kita pajang, kita simpan, kita ceritakan, kita upload, kita bangga-banggakan. Tapi Allah berikan kita hadiah, kita biasa-biasa saja. Mengharapnya surga, mengharapnya dilepaskan dari neraka, mengharapkan masuk Jannatul Firdaus, mengharapkan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Tapi terhadap pemberian Allah kita biasa-biasa saja. Jangan salahkan Allah, kelak di akhirat kita pun dianggap makhluk yang biasa di depan Allah, karena kita tidak pernah menganggap luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ayuhan nas أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اعلموا أن الله لما أمركم بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على 4 خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صلوا صلاة مودع يرحمنا يرحمكم الله. Silakan sempurnakan barisan yang terdepan terlebih dahulu, lurus dan rapatkan barisan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وصل على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنا أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من جهنم وأعوذ بك من فتنة الحياة وأعوذ بك من شر المسيح يا مثبت القلوب الأبصار ثبت قلبي على الخطأ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. دعوا فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل يا كريم.